clear tu le ngai thla tu te cholni chibai le vek ule tun truma chuan transfer ni pui transfer kongka in hong me ka transfer lian tham thleng kan han ti ang chi a thleng to chin ho te kan clear let anga transfer hi alakal zen don boka chumi to phuna te po chuan akim chang deuh te point kan da le tura han ngai ta illa tun truma chuan june thla tonga transfer confirm kan han ti ang chi tun thlenga transfer unconfirmed langsar zualte in ngai thla ho donang o june ni somni parukhan Liverpool team chuan Bournemouth atrangen kumsomni pakhata upa Hungary international defender Milos Kerkesu ansenglo thu anpuanga paumilian somlia ani hi ansenglo thu puangin kumnga dai annena chamtoro contract anzia pui thu ansai June ni somnia po Liverpool team hian antlar malam thuam chak antumna konga Germany player poimo Florian Wirtz Bayer Leverkusen atanga ansenglo thu anpuanga aman atan hin paumilian sa som paruk ansen thu anpuanga hun rei tak dai annena chamtoro contract anzia pui thu ansoi bok June ni som panga Tottenham Hotspur lampoin antlar malam thuam chak antumna konga lona anlo ho sa Matthias Tel chu Bayern Munich atrain angetin anseng lota kumsom ni mi hi aman atan paumilian somthum ansen thu anpuanga kumruk dai annena chamtora contract anzia pui thu ansoi June ni som pahnia Turkish League champion lai Galatasaray chon bei selo tak mayen Bayern Munich atrangen Leroy Sané chu ansenglu thu anpuanga kumsomni pakumi hi kumthum dai contract anzia puya kum khata paumilian pasari point paruk hlo turin anin rem pui anne Leroy Sané hi free transfer in anni hian ansenglu bok English Premier League club Manchester City lampoin June ni som pahat khan antlarlai lam thuam chaknan Tijeni Reinders su ansenglu thu anpuanga Netherlands international midfielder hi AC Milan atrangin ansenglu ta aman atan paumilian somni paruk ansen thu puangin kumnga dai contract anzia pui thu ansoi bok Manchester City lamve khian June ni som khan Rian Serke chu Lyon atanga ansenglu thu anpuanga aman atan paumilian somthum point pali ansen thu puangin kumnga dai contract anzia pui anne German Bundesliga lam Borussia Dortmund lampoin June ni soma ve khian English midfielder kumsom pakwa upa Joe Bellingham chu ansenglu thu anpuanga aman atan paumilian somni pasari ansen thu puangin kumsangni somthum thleng dai contract anzia pui thu ansoi bok Joe Bellingham man hi apung theido na Edson a hian paumilian pali point pahni a ane June ni kwa Manchester City lampoin antlar hnung lam thuam chak antum na konga Wolverhampton atrain 8 Norwich chu ansenglu ta aman atan hian paumilian somthum pakhat ansen thu puangin kumsomni palimi hi kumsangni somthum thleng dai contract anzia pui thu ansoi bok Chelsea lampoin hemini vek hian Mamadou Sarr chu Strasbourg atrain ansenglu ta kumsom pakomi hi paumilian som panin ansenglu thu anpuanga kumkodai zet mai annena chamtura contract anzia pui thu ansoi Arsenal team ina ansua zalen Jorginho point June ni rukhan free transfer in Brazil tla Flamengo chu azoma kumsom thummi hian hun rei tak dai contract aziak ni hin antar langa Arsenal team tan le Chelsea tana hlo tling takaloin lan to hi tundin huna Flamengo tan a khel mek anne Chelsea lampoin antlar malam thuam chak antum na konga June nili khan Liam Delap chu Ipswich Town na train ansengnu ta Delap sengnu tur hian paumilian somthum ansen thu puangin kumruk dai annena cham turin contract anzia pui anne Liam Delap hi chu athat tok zia kan mutlang towa Chelsea team a athat chhozel tura beisai anne June nitnia Chelsea team lampoin Daryl Osugo chu ansenglu thu anpuanga Dario Esugo hi Chelsea lam hian amain in remna anlo nei pui to kha ania aman atan hian paumilian som pariat ansenga hun rei tak dai annena cham tora contract anzia pui thu ansoi June ni khata Manchester United chuan
Wolverhampton a train Matthews kunha chu an senglu thu an puanga kunha mana hian pau million somruk pahnih point panga an sen thu puangin kumnga dai contract an zia pui thu an soibok pre-season tura ani hi a che chelem lova season tharlo tura po ani hi che chelem lo tak tura ngai ani July tha transfer thil thenga lut chho vele ta ila July ni somthum khan Liverpool a train Bayern Munich chuan Colombian forward Luis Diaz chu an senglo thu an puanga aman atan hian pau million somruk panga point panga an sen thu puangin kumthum le achan veidai an hnena cham tur kumnga dai an hnena cham tur contract an zia pui thu an soi Luis Diaz Bayern lama hian ache chelem lova tun din hmuna po kumsomni pariat mi hi an player poimo tak ani chho to ani Sunderland lampoin Bayer Leverkusen a train Granit Xhaka chu an senglu thu an puang ve boka July ni somthuma vek hian pau million somthumin pathumin an senglu thu an puanga kumthum dai contract an zia pui thu an soi tun nai ma yakhan an captain thar ani thu te po an puang zui ngal bok July ni somni panga Manchester City chun an team tana loin lan to James Trafford chu an sengle thu an puanga City lam hian Burnley tangin ani hi pau million somni pasari in an senglu thu an puanga aman hi pau million somthum pakhata apung chho thei don bok ani hun rei tak dai an hnena cham tura contract an zia pui thu an soi Portuguese forward Joe Felix point July ni somni pakwa khan beiselo takin Al Nassr chu azom thu puan ani ya Joe Felix hian Benfica chu azom le ngei tura ngai ani la yin Al Nassr lam hi apan ta zoka Al Nassr hian amana pau million somni pathum point pasari an sen thu an puanga hun rei tak dai an hnena cham tura contract an zia pui thu an soibok July ni somni parukhan Arsenal chon antler manam thuam chak an tumna konga Victor Gyökeres chu an senglo thu an puanga Sporting Lisbon a train ani hi pau million somruk pali sengin an senglo thu an puanga kumnga dai an hnena cham tura contract an zia pui thu an soibok Gyökeres hian pre-season tura han goal khat atau luta Premier League apo amunom chhoviau tura ngai ani bok July ni somni palia Arsenal lamchon antler nung lam thuam chak an tumna konga Gabriel Mosquera chu Valencia train an sengluta aman atan pau million som pathum an sen thu puangin kumnga dai contract an zia pui thu an soibok kum somni pakhat mi chau alani hiya a theina po pre-season tura kan muto ani July ni somni pathuma Liverpool chon Frankfurt atangin Hugo Ekitike chu an sengluta French star hi amanatan pau million somruk pakwa an sen thu puangin hun rei tak dai contract an zia pui thu an soi Ekitike man hi apung chho theidon niin alang boka FA Community Shield le Premier League a game ma sabera goal a khung to bok an lei sual don lo a ang hle July ni somni pathuma Manchester United forward Marcus Rashford chu bei seilo takin Barcelona chon season khat chunga tan lo na an ho thu an puanga angetin an du ni chuan pau million somthum velin an senglut thei don bok anne Marcus Rashford hi tun din hmuna La Liga lama chuan an la register thei chialo ni hin alanga chuti rolin an player poimo ero ani chhodon ti achiang hle July ni somni bahata Manchester United chon antler malam thuam chak an tumna konga Brentford ta train Brian Mbeumo chu an sengluta kum somni pangami mana hian pau million somruk panga an sen thu puangin kumnga dai contract an zia pui thu an soibok ani po hi player tharum nga kan ti ang chi kha ania United tian an chor thiam chon an tangkai pui viau turangai anne July ni somni pakhata be selo takin Italian Serie A season liamta top scorer Matteo Retegui chu Saudi Pro League club Al Qashia chon an senglo thu an puanga aman zati chiang taka soi omlo ma se pau million somnga panga vel niin an tar langa nga ruk vel ni te point an soi bok kumli dai Al Qashia hen contract an zia pui thu an soi anne July ni som pariata Arsenal lampoin Chelsea train noni madweke chu bei selo takin an sengluta kumsomni palimi ma kumsomni pathummi mana hian
pau million somli pariat point panga an sen thu puangin hun rei tak dai an hnen cham tura contract an zia pui thu an sei bok Arsenal team hian Raheem Sterling chu Chelsea train lonin an lo ho towa madweke ero angetin an seng luta anni Manchester City lampoin July ni som pasari khan Norway international midfielder Sever Neipan chu an seng luta Rosenborg atrain ani hi pau million som pani point pangain an seng lu thu an puanga kumnga dai an hnena cham tura contract an zia pui thu an soi Naipan hian Arsenal team apan turangai ani manna Manchester City hian an seng lut anne July ni som paruka Bournemouth chuanin beiseilo takin Chelsea trangin Petrovic chu an seng lu thu an puanga he goalkeeper mana hian pau million som ni panga an sen thu puangin hun rei tak dai an hnena cham tura contract an zia pui thu an soi Liverpool captain Jordan Henderson po July ni som panga khan English Premier League ta Brentford lamchon an seng lu thu an puanga free transfer in ani hi an seng lu thu puangin kumni dai contract an zia pui thu an soi Liverpool captain Louis hi Ajax tana inland train ania a contract anti top nuwa Brentford lam hian free transfer in an seng luta anne Newcastle United lampoin July ni som pakhat khan Anthony Elanga chun Nottingham Forest train an seng luta Elanga manahin pau million somnga panga an sen thu puangin hun rei tak dai ani po hi contract an zia pui thu an soi Tottenham Hotspur lampoin July ni som khan West Ham United atrain Mohamed Kudus chu an seng luta Kudus manahin pau million somnga panga an sen thu puangin kumruk dai an hnena cham tura contract an zia pui thu an sei bok Kudus si Arsenal nen te po seizom an ni manna Chelsea nen te po seizom an ni man bok Mase Tottenham Hotspur hian an seng luta anne Hemini vek hian Arsenal lamchon Brentford atrain an captain Christian Norgard chu an seng luta kum somthum pakhat mi mana hian pau million som panga an sen thu puangin kumni dai contract an zia puya contract hi kum khata po sei bel thei turin anin rem pui anne July ni ruka Arsenal team chon antarlai lam thuam chak an tum na konga Martin Zubimendi chu Real Sociedad atrain an seng luta aman atan pau million samruk an sen thu puangin hun rei tak dai ani hi contract an zia pui thu an soi Zubimendi hian borok anei lian man viau ani kha Real Madrid nen te po seizom an ni manna Mase Arsenal team hi atopa chon awan nei zoka an tangta ane Manchester United lampoin July ni nga khan Paraguay defender Diego Leon chu an seng lo thu an puanga aman zathi chiang taka soi om lem lova hun rei tak dai contract an zia pui thuero puan ani thong English defender tlan chakti kan hriathin English defender tlan chakti kan hriathin Kyle Carpo Manchester City trangin Burnley chon July ni nga khan an seng lo thu an puanga aman atan hian pau million panga an sen thu puangin kumni dai contract an zia pui thu an soi July ni nia Chelsea team chon an striker tharni turatan Brighton na train Joe Pedro chu an seng luta Joe Pedro mana hian pau million somruk an sen thu puangin hun rei tak dai an hnena cham tura contract an zia pui thu an soi bok Joe Pedro hi chu kan hretlang anga Club World Cup ate po ache that je kan hretlang o me Chelsea tan ani hi player poimo ani chho tran to ani July ni nia Bayer Leverkusen chon Liverpool atrangin Gerald Konsa chu an seng luta kum somni pani mi mana hian pau million somthum panga an sen thu puangin kumnga dai contract an zia pui thu an soi bok Liverpool defender mabak nei tur ti an soi thin kha ani ya Leverkusen lam hian an seng lut tamak ani July ni khata Arsenal team lamchon pau million nga lek sengin Kepa Arrizabalaga chu Chelsea train an seng luta kumthum dai contract an zia pui thu an soi akum upadeu toma se player thate kan la hriat reng thin Oliver Giroud pon football khel ala chol san big lova Oliver Giroud hian Los Angeles FC train lil chu azom thu puan ani ya kum khat dai contract ani hi an zia pui ani August thalama lut vele ta ila August ni som panga khan Liverpool lam chuan Parma train Giovanni Leoni chu an seng lu thu an puanga
kum som pariat mi mana hian pau million som ni paruk an sen thu puangin kum sang ni som thum pakhat thleng dai contract an zia pui thu an soi August ni som pahnia Jack Grealish on base selo takin Everton team chu azoma kum som ni pakomi hi season khat chungatan Everton hian an senglu ta angeta senglu an du ni chuan pau million somngain season topa an senglu theidon bok an ne Newcastle United point an tlar hung lam thuam chak an tumna konga Malik Thiaw chu AC Milan a train an senglu ta Thiaw senglu tur hian pau million som thum pali point paruk an sen thu puangin hun rei tak dai an hena cham tura contract an zia pui thu an soi bok Paris Saint-Germain lam point August ni som pakhat khan Bournemouth a train Zabarni chu an senglu ta aman atan pau million somnga pasari an sen thu puangin kumnga dai contract an zia pui thu an soi bok August ni kwa Liverpool striker Darwin Núñez su Al Hilalin an senglu thu an puanga Al Hilal lam hian Darwin Núñez mana pau million somni paruk point pathum an sen thu puangin hun rei tak dai contract an zia pui thu an soi bok Saudi Pro League lama ani hi a che tha chun zom ang reng khop maya atui ta chhoviau don te point alangta anne July ni kwa ve khen Manchester United chuan an striker tharni turatan Benjamin Sesko chu RB Leipzig atain an senglu ta aman atan pau million somsari pathum point pasari an sen thu puangin kunga dai contract an zia pui thu an soi bok Chelsea lama khenna mun changlem lova om ve reng mai broja point thu thar aneya August niriat khan Chelsea tangin Burnley chon angeta an senglu thu an puanga pau million somni amanatan an sen thu puangin kumnga dai contract an zia pui thu an soi bok August ni sari khan Arsenal team cho Santa Thomas Partey po Villarreal lam chon free transfera an senglu thu an puanga kumni dai contract an zia pui thu an soi ani hi tun din muna pongsual case nei mek ani bok August ni ruka Chelsea lam chon an midfielder Ugo Chuko chu Burnley an kaltir thu an puanga Burnley lam hian ani mana hian pau million somni an sen thu puangin kumnga dai contract an zia pui thu an soi aming hi chuk chu ati hian a in me ang reng khop mai hemi ni vek hian Chelsea lam chon Dewsbury Hall po an chu tir thu an puanga Everton chon pau million somni pariat senga an senglu thu puangin kumnga dai an hena cham tura contract an zia pui thu an soi bok Magiu po hemi ni vek hian an chu tira Chelsea lam hian in Magiu hi Sunderland lama an kaltir thu an puanga season tharlo tur chu Giu hian Sunderland team tan a khel don anne August ninga lama Tyler Morton po Lyon nam chon an senglu thu an puanga Liverpool midfielder mana hin pau million som panga an sen thu puangin hun rei tak dai contract an zia pui thu an ni po hian an soi August ni thum lama German club Bayern Munich atain Tottenham Hotspur chuan Joe Palhinha chu an senglu thu an puanga Palhinha hi season khat chungatan lonin an ho dona an du ni chon season atop phuna angetin an senglu theidon bok hemi ni vek hian Chelsea lampon Jarrell Hato chu Ajax atronga an senglu thu an puanga amana tan pau million somthum pasari an sen thu puangin kumsari dai zet mai contract an zia pui thu an soi bok August nitnia Aaron Ramsdale point club thar aneya Southampton atrai Newcastle United chon an senglu thu puangin season khat chungatan ani hi lonin an ho anne ole khatisin hatun trumatan ni mai se clear to te ka channel min ngai lut sak thina in chunga lom thu ka sei tak meu meu ani tun truma karon da te hi chu football thuleng ang kha ani chi alova transfer a thil thleng to han tiang si te kha kan hriat lo alo lom pal takin tin hriat zawna thei turang te point karon da ani min ngai lut sak tu te chunga lom thu ka sei tak meu meu ani e thu thar ngai nom tak te nen kar thar lama in mu le zel kan tum anga like share le subscribe lama khan tran min han la pui le zel tawla kalom via wang